Pozdrav ljudi, dobrodošli u novi klip. Evo javljam se nakon dugo vremena, nakon nekih 5 mjeseci. Jednostavno za to vrijeme nije bio odmor, tako da kažem da sam odmarao, nego je trebalo završiti poslove sa školom, tako da kažem točni razred. Evo ga, danas je završila i ta škola, točnije ova školska godina. I kao što sam već rekao na Facebook stranici, pitali smo ljudi jesam li prestao snimati ono kao zauvijek ili te stvari. Naravno rekao sam da nisam, čekam da se završi godina i jednostavno da krenemo u snimanje. Pa evo da krenem odmah na, mogu reći, prvi tutorial za ovu sezonu, tako reći, a to će biti kako da igrate Eurotrack Multiplayer. Znači, normalno da biste igrali Eurotrack Multiplayer potrebna vam je kopija igre, znači morate je kupiti, ne možete nikako igrati sa nekom krekovanom verzijom, tako da ako je nemate, jednostavno ne možete. Ja sam preko Steama nabavio, što vam preporučujem da i vi nabavite. Jednostavno ako nemate već vi karticu da platite preko Steama, ne znam koje sad kartice točno idu, nisam baš najbolje informiran o tome. Jednostavno ako imate nekog prijatelja ko ima tu karticu, dajte njemu novac u vrijednosti te igre i neka mu on naruči, pošalje vam igru kao gift i to vam je to. Mada sad već kad smo kod toga, sad vam je, ako dobro znam, Summer Sale, tako da imate neki popust na igrice, tako da vam preporučujem da u ovom vremenu uzmete. Mada da se vratimo na glavnu temu, nakon što imate, znači, validnu, tako da kažem, original verziju igrice, potrebno je da se registrirate na Eurotrack Simulator 2 Multiplayer stranicu. Znači registracija je jednostavna, samo idete register, unesete email adresu, lozinku i na email adresu će vam stići email u kojem trebate potvrditi vaš račun i to vam je to. Nakon što ste preuzeli, točnije nakon što ste se registrirali, odete na Multiplayer stranicu i idete ovdje, točnije preuzmete ovdje zadnju verziju i ovdje imate preuzimanje, znači Game Client, to vas zanima. I sad ovdje je bitno ovo što vam tu piše, ova mi je tu verzija klijenta, a ova mi je tu verzija igrice koju trebate imati da biste mogli igrati. Znači normalno ovo tu preuzmete, instalirate, ova mi je u raru, tako da ne odugovlačim, znači to preuzmete i instalirate, ali morate podesiti tako da vam je verzija igrice kompatibilna sa klijentom, a to ćete napraviti tako da odete na Steam, idete jednostavno na igricu i desni klik Properties, Betas i ovdje podesite verziju i to vam je to. Idete Close, nakon toga kada instalirate validnu verziju, točnije verziju koja vam je kompatibilna sa klijentom, jednostavno pokrenete ikonu multiplayera i igrate. I ukratko ljudi, to je bilo to što se tiče ovog tutoriala. Znam da nije baš najbolji, ali eto, nakon 5 mjeseci nijem, tako da lagano ću se vratiti u formu snimanja i nemam više šta za reći nego da se vidimo u sljedećim klipovima.